baik tu Dendi mereka tahu, रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Nisambulu binaka. Sai koe ungo na Vakaleleka ni nonda i tukutu koe na mbungi ende indai. Wakarita ni kuwa na buni bola tunde na tamba nimbula, buni wai James Fong, ni siang ni wani mate dhana wani mate ni COVID-19. Kai ni siang ni pamuri na ngoni sala mutumbuto, membuli maikina na wani mate ungo. E na nona posatiko ke beira na iliu ni bei mataloto na nonda panua, kai o Dr. Fong, ni ngandrevi na nonda peito koni. Kai ni ndondonu menda na numa ni sandona ngono balabu na nonta pa ngata tumai na be matanggali wani mate so ka siangan na kana duindui na wani mate ni COVID-19 e kai ni bimbi merna numa na wani mate e keni naki meradula na metango makikina na mbula ya ndua ni leo ni vonua ndona singa mara utaki kivirna wekanda na mate te levu e na singa ni kuwa e na kena mai ndola tiko na non rangoni salvo era kai na leo ni koro ni sana oti na venga una endo sotavi kina na ndendre pokambimbi e na buku ni beto soyaki kai na turang ni koro ni rendo ta kosa na ngoni buli e na ruo na udhiwai mereado kina e ngoni sala levo dola ni kuwa na ngoni sala vou na nonde liu ni mate ni tu vorenge mba ni marama siang ni doni tukutuku ndei e pakarita roti ko mai na ngonongo na nona pal ni bolo Amerika kina nonda panua sena lagi levena na liu ni nonda mate ni tu vorenge mba ni marama e ndona mbose membaleta na raki pesau se senga na mbose ongo erna levena na liu ni be mate ni tu cambiu to potatigo na presidente vou ke Amerika o Joe Biden na ibagalis lese dhaki mai na pal ni bolo ni mate ke Amerika kina nonda panua Tony Grubel e akadhibi kina pal ni bolo ni beka ni punotani e na singa na noa e na bugu ni tiki nongo me pakani siang ni maliwira na pasang bulu na liu ni nonda prime minister e na ngauna e tarongi kina na singa ni kuwa mai na tamban ni bola tukutuku ni FBC News kai na pal ni bolo ke Amerika e na nonda panua ni siang ni roto rawa ni se solia e ndone tukutuku e na ngauno go kina gitu na mata timi ni suba e na rakibiti ni kalima e sa tegi bubaro tegi ratou e na nanamaki kina sot ni skipa cup e na mua ni madho meongo. Kau ne mani tui fangalele na mani ndi ni timi ni tiko e sona malumalumu ka sa angarabi tiko kina na thakadhaka me paka binakataki ni mber ni tegi buna sota. Tukuna ni nonra mbiuta na timi e sona ndaungito matua e siang ni tikina e ratou lenga taka paka levu. Ngome pakani saratiko e sona ndaungito ngone kar sabuli mai bei rongo. Suba kina ronga e rona sota ini mateni dhawiri ni sota e na moni madho meongo e na rara na ANZ Stadium e suba. Maitha bekir na Vakaleleka ni noanda tukutuku na kena ikuri e rano na saman siseni na Radio Fiji 1 kena bula FM. Ni vagating lunaka. Bola, ang gonoa, ilutoka, lutalita ka ng Bula FM, bertini nambang 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR.